mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu song te chi bai le vek ule okas ni som ni le panga ninga ni ania dama inom theu kan bei sei tuntumpo international news le politics lam kan root lenga New Delhi Khopuya National AIDS Control Organization Office ma a HIV positive in enkol ngai ten demonstration an nei hi thakhat atlingta anin enkol na ber ART anti mai dam doi hi ramchung muntina regular taka andon theina na thoktu ten mala turin New Delhi Network of Positive People DNP Plus te hian an ngia tani India ramchunga HIV AIDS control na hi NACO hian ma ala a kan soitak ART dam doi hi HIV riknei mi in regular taka a H1 ataksa rikatai dar lova midang kai chon theina chance po anei tir lo deuh thone maro chu he dam doi regular taka andon lo na hi thla aveita a ART dam doi lak na lama dam doi zo niom takania July ni somni le pakhata tangkhan dam doi lak tur om mai to lo ni in DNP Plus pola an how to Hari Shankar chuan soya ramchunga regular taka dam doi lak tura om huna chau kan malak na hi kan cholang atia aredu viawange machu kan khiat tur chu tunma syringe in man tuam hun lai anga kha chuan mi an hur herwang po nilova van doi wanga HIV rik lokai palkha an om ngei tura nga yela tuna ero mitin hian in kai chon theidan kan reveka chu wangin tun lai changkan to nuwa HIV rikai te hi chu atlang pui thuin hur her wange mo nun uluk lo luat wange mo ngai taila adik thokatang chung ho chu kan vadem na lam ni chuang lovin kan nun kan uluk lo luat na ra hi tun laya nako office ma a demonstration nei tu te ang hian ral muang lo tak main nun hlim lo takin khovel hi kan mangkum tluan theyani ti kha INP Mizo channel subscriber te khan in lo henon le mai don nia BJP in Delhi AAP MLA te crore som ne le yatum AAP MLA ten BJP zoman tumem BJP chuan Delhi sarkar Aam Aadmi Party chu ti buayatum hle ne na lang Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia chu Enforcement Directorate ED chuan Delhi Excise Policy kai noya eiruk thubuai an siam saka AAP National Spokesperson le Rajya Sabha Member Sanjay Singh chuan BJP chunnat takademin Delhi Deputy Chief Minister hi BJP Saffron Party zom turin an thema mase Manish Sisodian adu lawawangin Central Agency mangin an rigrap tani ati Manish Sisodia hi zelalu ain huama mase BJP zomero adu lovani Sanjay Singh chuan atibok Arvind Kejriwal point ni thum nuwa AAP MLA te an manual mai thei ti asoya Manish Sisodia hi Enforcement Directorate chuan sum cheprel thubuai asiam saka man ani mai thei BJP chuan AAP MLA te leyatum nian riata wangin Delhi AAP chuan voin okas ni somni le panga chhun khan meeting man mo akauta a MLA enge mo zat biak po theilova an om thu tukin lam khan an soya Arvind Kejriwal po amang ang man tre pani AAP hruaitu Saurabh Badua chan soidanin MLA an biak po theitak lo te hi BJP in Arvind Kejriwal sarkar paithak nana crore somni pe kan tum ho te an ni ati Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia po in Arvind Kejriwal sarkar paithatura somna BJP ne na tanga adon thuasoya AAP MLA te chhuwa puya ama Chief Minister na nuaya sarkar din turin an soma mase BJP offer an narta ka chuan eiruk thubuai a or tangalani Manish Sisodia chuan BJP zomla ilaka thubuai zong te hi kan ti topang ti in message min pele ti soi
Delhi AAP MLA atisi chuan AAP MLA pakhat ma in BJP an zom don lo thu asoi ve thung AAP MLA Dilip Pandey chuan nimin okas ni somni le pali khan Chief Minister Arvind Kejriwal hova meeting nei tur thu hi MLA zong khriat tiran ni thu soya MLA biak po thei lo te hi an chung te kan khriat tira an tel vek kan bei sei ati Delhi Assembly hian seat som sari aneya AAP chuan seat som rukle pahni la in absolute majority an nei thawani BJP tan po AAP MLA som thum le panga vel tal thlem chua angai dona sarkar siama ol sam lo khopang tum tak taka anti ro rawani chuan MLA pakhat leinana crore som ni pe kan tiam ni an soi hi thil om ang tak chuni TV report then khat chuan AAP MLA somli le pani lai chu voin meeting tur hi an riat tir theilo ni in an soi meeting kha chun dar som pakhata nei turania dar som pakhat le minute som nga le pariata po khan sauraba chuan MLA tam tak an la in lan lo thu asoya traffic jam wangin konga an tanga niang alati tang ani AAP spokesperson Saurabh Bhatruwat chuan crore zariat lai mai AAP MLA te leina tur poisa hi khoya tanga an nei nge CBI and BJP hi chuiro se ti in social media aziak voin chundar som pani le minute som ni le panga khan BJP thil tum a hlo chamta ni na lang AAP meeting a hian MLA somnga le pali te anin lan theya MLA dang pasari te hi chu Delhi pona anjina Satyendar Jain ero zela a ommekani Arvind Kejriwal chuan a MLA te chu Rajghat a hruain BJP operation Lotus a hlo chamta ka wangin lom thu soina anei puyani Maharashtra Chief Sena sarkar angot kha chuan AAP hi BJP thlem na laka antol hluk mai mel tlat lo maya BJP chuan AAP MLA som pani lai chu crore som ni pek tiamin an dawr ti hriatania heng MLA som pani te hian BJP som na lo pomta se thian pani thum theu an nei le tura ngaila AAP sarkar tluk pha thei don ani AAP MLA rin om tak mi som pani te hi fakan phu hle mai crore som ni hi o at claim lo te mayania Russia daudal zongin India in vote apeta Ukraine invasion atanga India sarkar dem na lian tak om thin chu Russian oil a leiren ti te Russia soisel du lo ti te hi ani thina ramdangin India an puna hi adik vek herlo achan chu India hian aram ta na thaber tur ni a riat ang ati mai zela Middle East oil production zong hi West Ram tenan khu akhirtak veka wangin ol sam taka le thei Russian oil hi ala lut ta chur ani ve maya Europe ram te poinan lei vereng thova hemi thuwa hi chuan India hi hantong podem chiam tura om chuang lo United Nations in Ukraine le Russia chungchanga ngai tu huna hian India hen vote apelo fo maya achan chu Russia atan na ai ma in West Ram te soya piang lo vote atum lo wa ni berina lang Russia du dana atum lo ang bukin United States du dan zom vek hi atum chuang lova India ram ta na thatur thil chau ati thina ni United Nations Security Council meeting a Ukrainian President Volodymyr Zelensky chu video conferencing mga meeting address tura som rotna a oma nimen okas ni somni le pali khan UN Security Council chuan angai tu ta ni Russia chuan he resolution hi anol rima China ero in vote apelova ti chuan Russia thian thaber nia soifo India chuan Russia thlawp lo zong takin vote apea UN Security Council member som pani te ang bukin Volodymyr Zelensky chu somadu vetani UN Security Council meeting tanani vele Russian Permanent Representative Vasily Nebenzia chuan video conferencing mga Zelensky-an UN Security Council address tur hi adawdal thuasoya
council chamber atak sange ron kalin vote aron deal turani ati amaro chu Moscow din na hi tu manan thlawp talo Ukraine invasion nuwa India in Russia thlawp lo zonga vote avoi khat thlak na ani hi India hian tuntuma hian vote pelota se Ukrainian President Volodymyr Zelensky hi mimal takina dulo ti na ani theidon tlat maya UN Security Council meeting at husoi han phallo bur na chantur amurhan lawani ber India Permanent Representative Ruchira Kamboj chuan Ukraine chungchanga India neutral zia alan fia na pakhatani ati nimen okas ni somni le pali kha Ukraine Independence Day ani rualin Ukraine invasion in tharuk achuan kaina ni takania UN Security Council point Zelensky chungchang an lo soi ho vea Zelensky chu thu soi phalna pek ni in ti hian a soya Ukraine invasion khovel in adon sondan han en hian khovel hi a him lo teriu wani ati Zelensky chuan Europe nuclear plant lian ber din mun soin nuclear radiation wanga chiat na lian tak kan tuar thei ringani Ukraine rama nge hian khovel malam hun tura thutluk na kan siam angai ta Ukraine hi azalen chuan chu intan po him na ani ngal ati India palai Ruchira Kamboj chuan Ukraine invasion in khovel hong zia asoya mase Russia ming asori mi alova tin India sarkarin Ukraine tana humanitarian aid apek dan asoina a Kiev tan na thu engma chak chuak mi lo boka a neutral theiang perin thu asoyani indona hian mai chiale no pangnun na ala na sa maya mitam tak himna zongin an tlana chena in nei lo an tam ta hle indona hi ti top watanga yani India chuan in biak na manga boy na chinfel adua Prime Minister Narendra Modi point hemet huwa hian voikhat ayatam rampani presidente abeto nge Ruchira Kamboj chuanati Soviet Union atanga kum sangkhat zakwale somkwale pakhata Ukraine zalenna akum somthumle pakhatna Independence Day lomna a Zelensky chuan thu soin Russia in min beyatang khan Ukraine mi puite hi kan piang thar ta zoka Moscow in min opatum na lakata kan zalen ma hi chu kan beizel donani ati thi kan lowang ringotin in biak na do kana kan thu don lova Ukraine mi puita na hlo om ber hi missile rocket le lai puite hi ani lova Russia kol le khai dia ta phuar hi kan hlo ber zok chuni Russia in Ukraine ram alak to zong lak let kan tuma kan ta na in do top na tur chu in rem na le muan na ani satlia tolova ne na kan chan ma hi chu kan beizel donani atibok Zelensky hi ala beidong lo khop maya Russia ne na in rem na siam adu lova ne na an chan ma chu in do thlang zok ani hi ole khati zong kha tun tuma international news le politics kanan soi thei chunia atop thengamin lo ngai thak sakawangin ngai khatu zong te in chunga kan lo me